Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Di hagaban ng kong agan na step nga dapat na yung supplement ba ngayon panliya kendo bagi ilong stable ya ka god ka kya agad pau songo yung play kurang ri banang kumari patuko emily jong kanong po posisi na badon ka jing ede alor ka kaman ya ka jing sakngan ka jong kong pintasin alor ka jing ede ba ka jing putrino yung surok anong po kemudian ko sanapur naka liang ka jong aku unong kaman kani gede gamat kaba nilang persyang bandudin nakumba kadto ka kesken adin bagi paipa jong ganong po konstitusi kila penjob yang hafsam arja mulai kila persyang bandudin ya kani kam naga benta banjo ya kesurok surok selesai nadu nanong po kemudian sanapur kaba jrong kumbasan bukra kilometer tinggal persyang bandudin banyak keren bat menteri berikut ya ke Transurong, Betul Bersong, Banila Ular, Banila Aiman Sim, Bah Insalet, ia kena kam nagam taban dio ia kan sanction. But ila judon program berher bang organize konferensi nagam taban semua sudah baik bah. Tahu benai Desember jauh sama raja mulai, ila pensmo nagalian dio, stake up ia kena kam nagam taban dio ia kan sanction. Kawan ke MP election gitu balai benai sau benai jik terikam bang sorkar pedeng di bukun jimat di kok nomor ke jundon ke MP election mentah din berlaku ke MP election kudu kondok berlaku kam kena proses bat ba aswa bangini keduk mencisni kan keduk ngejing keduk bat officer jong lebih judi aswa bi kong insan kan adon lupa ke jing ya keren aswa jong betul adon lupa ke proposal na kabenta 10 km lembaga Ministry of Donor na ponis ya kapag maadat ang benbet pendiang na dong ini dokumen pa pamencisni bang iya benbet bagi officer ng department bagi menteri akaba ilas kosen ya kini cepat jong ato ng air panang kampen bun susu belang menno kadim ko hadu unden ngene first page nanong ko hadu unden ng banyak kan kena sumurom pangapau susungu ya surga yang menteri berikut yang nanti ludi pada officer di ladang kementah dan kedin pendiang dan terkait nomor pakam lo kebesuk begini yo sanction kaba palat bagi sepak pun santuk kilometer jadi intermediate lane dia kan simpor kita tahu menghap penyesya ada kawan mendadak setengah nih banyak kendu ya ikong ibadai bahing bahasa mendengar ibadai personal tahu ban kerpa jadi ba Indonesia agak bagi withdraw diangka negatif sangat de nak kata tahu kalau kepat in seperhat nak kalian ngajung itu pada kalian ngajung ngaruh ngan simpiah pandang gay beteng banyak keren bat kesurka penting dikena ba kini kibor penyeram penginyo pan sanction ngokloi kan bala adu mentah pat sanction bangit scam tangsu dep ban kau yang kesurkar mai hadeli makanya kita menghabio man approval na po Ministry of Donor nang sudah pentau ya kesurkar ke sikap anjing ngam arti manong bahkan yang bet ketika jing penmang bisa ya kenika surok ka ngidon kam adu kata ka ba tentup ya ki malak sispa santo kendi isnong gi mentoy na kenika snong ngai lede ro snong try jo ngaga dina toy ba menang kay ba menang kumua mi dan di kular pan stang hunu benai kam judon ka am ka jingkan jing ba pustun kadon ba jingilang po boy boong bay sedang no how araja saw jong brai match adin jong ka kawan no ka election be namar wan election de melak kita kadau adin melakut ke sisi mentah insa sedang noban proses ya kene banyo sanction ban sedang benar ka jing cemu cepat mangangit scam ba kipat ba jong nongko konstitusi ngaso ban kerba para mentah ka election ngidang dep si snem arbana sau panai kala wit no kene ka election MP kebe prabanai Kalau kita pak kila entrust faith and confidence ya kan. Nah kuat bagi pak di Indonesia. Lada di bahaswa election MLA arger para kampan long biar. I feel. Henry Ailat yang ngaruh perform bagi pak kila repost faith and confidence. Bangila job tak tinggi gedung play di kersan di pak
Ailat jangan dengan perform ingin peni harga ni kekedi ke pemerintah kawan kawan. Harga penjok mengin yo. Pameran